clear tu le ngai thatu te thole ni chibai le ve kule nimin lama intervillage football tournament te khel ania tin nizan lama inkhel result awm nual buka chungte chu thlir ngai thlakna kan neyanga football thuleng te po kan ngai thla hole bokdon nia intervillage atang hen bultan don ta ila nimina inkhel munam taka first battalion map ground na inkhel masabera chunpui local council le republic local council in machana republic in nenan changa chunpui local council hi golnga gol nin an ne inkhel dang adur tlang local council point nenan changa anking pui vaireng te joint village council team chu gol ni gol khatin an neya inkhel to bera phunchong local council chu anking pui melbuk village council team chuan si som pakhat fai te meuin an ne bok he inkhela hen melbuk team tan lalom sa chon double hat trick asiama lalbiak mona chon gol nga khung tling bokin lalrem ro tan gol khat a khung ve bok RG Stadium mall puya inkhel ma sabera Bethlehem veng thlang local council in nenan changa anking pui Shripo village council chu gol sari gol nin an ne Salem veng local council point nenan changa Tenzol joint village council team chu gol ni gol khatin an neya he inkhela Salem veng tan David lal chuan moe chang gol ni akhung an ni inkhel tobera Kolosip town joint village council in nenan changa anking pui mission veng local council chu singa fain an ne an ni he inkhela Kolosip town team tan PC pa zona chang gol ni akhunga Paul Ramphang Zawa Isaac Malsong Kimale Samuel Lalruat Felaten gol khat theu an khung ve bok AFC Champions League lama lut vele taila nizana group B lam inkhel munom taka Cristiano Ronaldo khel mek na Al Nassr lam chon away ya point hum an lo chuaka an king pui Al Garafa chu gol thum gol khatin an ne Hozelu khel mek na Al Garafa lam hi Al Nassr hian an ngam khop maya inkhel chung zong gol satum som panga an neya Garafa lam hin gol satum riat chau an nei thung he inkhela hen farsa fa gol kan muteu khop mai thina ma se poi mober gol alut lava second half an tran chau 10 minutes somni parukna Al Nassr tang Cristiano Ronaldo chuan ganama siam sak atangin ma an hroina gol aron khonga gol lu atang rei vak lo minute somnga pariat na Otavia wa siam sak atang Gabriel chuan Al Nassr tana an gol ni na akhung le hemin huyan minute samruk palina Cristiano Ronaldo chuan AGA siam sak atang he inkhela a gol ni na le sithum faya ma an hroina gol aron khung leya team pahni te in norton zak zakin minute samsari pangana Al Garafa team tan Real Madrid tan lo in lanto Hozelu chon an sipur aron su thena gol dang ero lubel zui talavin Cristiano Ronaldo khel mek na Al Nassr lam hian gol thum gol khatin hnenan changa point thum hlutak an hlo chuak zui ta an ni dihian AFC Champions League inel lakal meka group B lama hian Al Nassr lam hi khel nga point som pathum nen pahni na anin suan chawa an chunga Al Ali chu omin point ni chawin an phak to lo an ni English Premier League lama nizana inkhel omchuna Newcastle United le West Ham United te in machona West Ham United lamin hnenan changa an king pui Newcastle United hi Sydney fain an ne he inkhela hian Hammers nam hian gol satum som panga an neya Newcastle United hian gol satum som pariat an nei thunga inkhel pumpui thlira team pahni te an inkhel to khop maya Hammers lam awan nei zo ka an tang ta thung an ne St James Park a inkhel munam taka hian first half minute som naleka Emerson na siam sak atangin Thomas Sohek chuan in West Ham tan ma an hroina gol aron khonga heminu hian Newcastle hian an sipor so tumin an norzuya first half airo gol dang alubel zui talo second half an tran chau 10 minutes somnga pathumna Gerard Bowen siam sak atangin Manchester United atanga an senglo aron wan Bisaka chon Hammers team tan an gol ni na aron khong leya heminu hian team pahni te in Norton zak ma se goldang alubel zui ta lo thunga West Ham United lam hian be sei lo takin Sydney fain hnenan changa point hum an lot chuak zui ta anni ti hian West Ham United hi khel som palia point som panganian som palina anom zui zela Newcastle United lampo khel som pahnia point som pariat nen somna anom zui zela
tebula parukna inson chho theina hun tha an nei an bo pel zuita an ne heti megla hen zanina UEFA Champions League inal na te nei chun zom ani vele don thonga zandar som pahat le minute som panga train in khel an tran do na som pahat le minute som panga hen in khel pahni thlir tur om don in Slovan Bratislava mola Italian Serie A club lian le hlotling AC Milan chu an leng lu don na Sparta Prague mola Spanish La Liga club lian Atletico Madrid chu an leng lu don bok zanlai pel dar khat le chan ve in khel thlir tur om nol don na khat le chan ve a hian Spanish La Liga tebula ma shoi mek tu Barcelona chuan League 1 club season liam ta che tha mai Brest chu an lo mi khwal don na German Bundesliga champion lai Bayer Leverkusen chuan Red Bull Salzburg mi khwal don bokin in khel ngai ven hlober tura German tebula ma shoi mek tu Bayern Munich chuan League 1 tebula ma shoi mek tu Paris Saint-Germain chu an lo mi khwal don boka Italian Serie A champion lai Inter Milan le German Bundesliga club lian RB Leipzig te in machon don bokin English Premier League club Manchester City chuan Dutch club Feyenoord an lo mi khwal don boka Sporting Lisbon mola dona Manchester City soplim Sporting Lisbon chuan English Premier League club Arsenal chu lo mi khwal don bokin Young Boys le Atalanta te anin machon bokang Inkher result lam kalsan taila football thulenga lut chho vele donang o karliam ta kar to Real Madrid in ne na an sana Barcelona nen anin kar zawlo tuk an sor zim nu khan khai in khela gol khat khong to kelen Mbappe po aron tong chuak vele ta Mbappe chon Real Madrid hi anuam ma player te kanin lung rol boka kan tho ho na a thain kanin mangai to na khovela player tha tak tak tenen helai muna hin kan khel ho mek anni trophy thanem tak choi turin theina kan neya season to bro pui taka khar turin ma kan pan zela ni ti hin kelen Mbappe chun asoi Ruben Amorim po United team a inkol masak bera kai third team Ipswich Town laka anchak zolo nuin media ten ankom na Ruben Amorim chuan helai muna hianin ti tur tam tak aloma Sporting Lisbon kha kumle chung hlotling takin ka kai hruai theia United team po hi hlotlin na ka chanpui thei ngei ka in bei sei anni chuti rolin Ipswich Town laka kalo ro man lok angin player te an khel chuak lovin kei chuan ka ria ma se malam kan pan zel don na player ten en hianin kan tho ho na po chuti lutukin ala thalawa chumi siam that ngai siam thatur chan thei top ka chhuwa chaudon anni player then khatten en hi chuan ni vel chau te po kan lain mowa in riat chen na hun ala om lutuk lawa kan in thre chiang chho zelanga timin a that dan turang berin ti dan ka ngai to don anni he ti ma hian siam thatur tam tak alo om towa chung te chu aniam bera train siam that kan tum chho zelang ti hin Amorim chuan asoi Kevin De Bruyne po contract har chungchanga media ten an zona achanga Kevin De Bruyne chan tun din huna contract har chungchang hi ngai to kala nei lem lawa in biak na po kan la nei ri lo anni chuaya poimo ero season thataka khar ani ya football hi khel zel kala tuma kamalam hun tur hi soi kala tum lem lawa soina hun tam tak alo ma tun din huna chan City team hlotling taka season top khar pui hi katum ani tin Kevin De Bruyne chuan asoi Pep Guardiola po media ten ankom na match nga chung an tlom zon nu in an zona achanga Pep Guardiola chuan season thatak mang turin hun kan langa toka season chan ve empo kan la mang lawa chu wang chang kan cheta do he ti tur ala ni lo anni kan khel to te kan clear let anga chuta athalo lai te chu kan siam tha anga he team hi kan tho chuak le thoyang tin Pep Guardiola chuan asoi Manchester United lampoint Wolverhampton forward Hazet mai Brazil forward Matheus Cunha chu senglo antum thu tarlan ani vele ta Ruben Amorim chun antler malama Gyökeres asenglu theidon lo ani chuan season kalmeka Wolverhampton team tana chetra mai season liamta po NB lo Matheus Cunha hi asenglu du mai te po arinom chho tran ta Liverpool lampoint antler malam thom sak antum chhota ni in alanga Lyon team atang Ryan Cherky chu senglo antum ngei thu tarlan ni in aman atan po aphu to ka ngei pek anin huam don ni in tarlan ani bok soitak ang Lyon team hi an boy ru khop maya
sumlama antlak chita vai shem tok thei din hmuna anding me ka an player kol lai Ryan Cherky le Malik Fofana te chu hral an phal ni in alanga Ryan Cherky hi Liverpool lama kan hmu mai arinom Newcastle United lampoin antar hnung lam thuam chak an tumna konga tun din hmuna tlap zom nei lova ommek Sergio Ramos su senglu an tum ni in alanga thlasom pariat chungatan euro magdadoi somhno turin an thlem ni in alanga hei hi Sergio Ramos point apom mai thainia tarlan anita Ramos si Newcastle United lama January transfer kongka ain hon vele ain suan lu mai tepo arinom chho tranta Chelsea lampoin antlar malam thuam chak an tumna konga team tokin atarlan danin Alexander Isak chu senglu an tum ve tak thu tarlan ania aman atan hianin pau million za song panga vel po the chu an tum ni tarlan anni tundin huna Alexander Isak hi Arsenal lampoin senglu tumin tran anlena sakhop maya Chelsea le Arsenal te hian Isak hi senglu an tum arinom team tok lam ve khen an tarlan dana Luis Enrique chun United ta hlim to lo anga soi Marcus Rashford chu January transfer kongka loin hong tura hen senglu atum thu tarlan ania French League 1 champion lai Paris Saint-Germain lama Marcus Rashford hi kan hmu theina chance te po asang ta nia tarlan anni Liverpool forward Mohamed Salah hi Premier League ka big nana chun a special ang reng khop maya Premier League bi ka hen Mohamed Salah hen match zanhi somsari panga a khel tling ta der maya gol za somru pasari khung tling toyin midang gol khung tur siam sak tum somsari panga lai anei to boka season tin hian ani hi chu tia kan soi reng trin kha anita anni hei mai ba ka hian Thierry Henry an Premier League ka record alo siam to match zanhi somnga pariata gol za somsari panga khung tlin chu a hnai to khop maya gol riat chia Mohamed Salah hian Thierry Henry gol khung za thi khum turin khung angai to anni Thierry Henry record hi kumin chung hian Mohamed Salah hian a khum thei kan ring hlomem le Manchester United lampoin antlar malam thom chak an tumna konga Victor Gyökeres Ruben Amorim chuan nipui transfer kongka ain hon vele senglu atum thu asoi chiang ta ni in alanga Swedish international kum somni paruka upamana hian pau million somruk panga vel po the chu atum don ni tarlan anni chuti rolling Gyökeres in du tu anga angreng khop maya Pep Guardiola point City lama senglu tumin tran alak tur thu da san lam point an lo tar lang ve to boka Gyökeres se classic transfer kongka ain hon huna hi chon chuak don nawa nipui transfer kongka aloin hon vele abo roki angai nom fal hle turangai anni Lautaro Martinez point to thar aron nei vele ta Argentine forward Lautaro Martinez suan tundin huna striker thatia an soimek te hi han khai khin taila Mbappe te Harry Kane te Erling Haaland le Robert Lewandowski te hi khovela thaber te zinga mi chu an ninge ya amai ro chu anni nen hian level khata ke chuan ka inda train khat phei chu min phak lo ni hialin ka ngai thin bok achan ber chu season liam ta ha trophy ka choi za te in ria ramtana ka che that jial le ka trophy don te po in tha theu anni tam tak te hi chon tuna ka ti theiang hi an ti ve thei lova chu wangchan anni nen hen level khata ka inda ke aya thalo jok te po tuna ka soi zinga khan anom hialin ka ring ti in Lautaro Martinez son asoi season kalme ka tun hnaya che me mai Erling Haaland po chan ngain akho satatlat mai tun hnai a game khel nong palia gol khat bak a khung lava hemi chungchang hen Pep Guardiola chon Erling Haaland hi aron chana Pep Guardiola chuan City na gol kan khung nem thei zia te kha han ngai to le tawla khang hun lai mi tangkai kha tunge kan ti chon Erling Haaland hi ani hi player mishing ve tho ania khola nilawa insiam rem ngai ve tho ania chutiang te ati thei huna chunin gol aron khung le Trevin Karinga har sadna tun din huna chun atok meka kan support hate mem hi angai anni chu mai ba ka mitam dakhian in gol khung konga Erling Haaland kan in ngat lutuk tin an soi thin na Erling Haaland hi in nga na tlak ani ve reng bok anni alo khel to thina te kha han en le tawla an gol khung khol tunge tia kan soi chuan Erling Haaland hi ania keini lampo ania hin kan in nga na chen awum angai ani tin Pep Guardiola chun asoi
Cristiano Ronaldo nizana AFC Champions League goal akhonga football azin konga goal zakwa som pathum akung kinna ani nuwa khan Elon Musk bo aron tong chuak veta Elon Musk song Cristiano Ronaldo chu Twitter kaltlangin khovela mibon tak inihia in chak kalong pui chewa record itumangai po iti lotlin theinge karing tin Elon Musk son asoi Cristiano Ronaldo hi kan share thau angkhaning goal sang khat khung tin tum kha anihia tundin mona nizanama goal ni akhung khan football azin konga club le ramtang goal zakwa som pathum akhung kinna ani chi ha goal sang khat khung tling thei tak mo Elon Musk point du sakna aron hlan zuita anni alan share point tu naya Arsenal team tana che thai mai karliam ta kar to pa po Arsenal team anchak theina na thohlok mai bukayo saka chu aron faka alan share chuan ani hi player ro pui tak ani der towa Arsenal team tana mitangkai ani sia chu atilang chho zela khovela athaber te zinga om thei turin theina anei anni Arsenal team a tunang zela thataka a khel chho ani ngat chuan nakina chang khovela player thaber ti te point kan la soi helang tin asoi Owen Hargreaves po Ruben Amorim United team ain kol masak bera formation aron rem dan chu adu khoblu tuklo nitura ngai anni Owen Hargreaves chuan Ruben Amorim he coach ro pui tak alo ni towa United ta pohen a hlotin ngei karing anni chuti rolin a game masabera team aron rem dan khamak ka ti khop maya Garnacho athadna lai bera aron da lava Marcus Rashford po chutiang bok chu mai ba ka Diego Dalotte Joshua Zirkzee te adin tirna lai kha ro pui ka ti lem lova amai ro chu United team a hlotin pui karinga alen zir chhomek nia kanga ya tuna tangari lote chon a hlotin pui thei karing ani amai ro chu a game masabera aron rem dane ro tha ka ti lem lotin asoi Friends League 1 club Lyon lamia shal anphal thu anpuan to Lyon forward Malik Fofana point thu thar aron neya nizan lama khan Liverpool lamchon singlo antum thu tarlan niyin Malik Fofana mana hian Liverpool hen euro maktadoi somni panga the chu anin huama kumsom pakomi hi Lyon lamin shal anphal thu anlo sei to bok awangin Liverpool a hen kan hmu mai rinna alian chho tran ta hle Manchester United lampoint thu thar an nei vele ta nizan lama khan Liverpool ina singlo tuma an helmek Omar Marmot su singlo antum thu puan ani vele ta January transfer kongka aloin hon vele Omar Marmot singlo turhen sumpo thanem tak the chu antum thu an soibok Marmot si Liverpool lamin Mohamed Salah achwa thu chon amun ruak lo khat tu turatan an o thu an no sei towa United hian makhal antum thu an soi vele ta Arsenal lampoin nizan na makhan thu thar an ron neya Antlar malam thuam chak antum na konga January transfer kongka ain hon vele Brahim Diaz su senglo antum thu puan aniya kumsom ni pangami hi Arsenal lam hian andu chon an senglo ol samthei arinom Real Madrid lampo hian Brahim Diaz si chuati ran poiti lo thu an lo sei towa thu thar bera alan dan pheichon a contract ti top antum ni tarlan ani to bok hemi wang hian Arsenal tam Brahim Diaz si senglo mai a ol samdon tinani ber mai chu ole khati chin hatun tumatan chu ni mai se thlir tu te kan hnalama tunlai chu kan boi angreng khop maya chu wang chuan athalak te po ani angangin karonda kim theilawa in mishia thiam na karon dil tak meu anni like share le subscribe lum han tan min han la pui leula naktuk lama thungai nom takte nen in mu ho le theu te po kan tum le don nia